Congratulations. Yes. You're finally Congratulations. Omuri Mbarara. All right. Twakwakira mulabe wena Ankole TV onahore. Amazina ndi Blood Sparks kandi mshahezi wareba shaiza kutwemerire. Namwanya good different mnonga twemerire omuchange chikumanywa nka Katamba. 3 km kuruga main road town ya Mbarara. Kandi omuri izoba twija kureba Omwami EasyMan obinji mukomanya ko Omweshongozi, and today abanyani bitaba Africas abana ba Southwest Estates babasa kubona mutungira proti ya 10 ari 10. So eza ngo tija covering this story from the scene kwako kuturebera aha, and tuza kuba ntunjana binje bikurenja ari echo bitandi subscribing and gumeno clickinga notification bell omanye kutunga kumanyisibwa ano videos zintesya kandi ninye Blood Sparks kamera nyino Savage. Mwebale munonga aba NKORE Media. Ativeji tuija kubasima abwo kuba nitwa aha izoberi itwenka Africas izoberi twashara mukuru wadinga omwe aha minyeto etwirene supportinga ombinte byo promotinga business yetu twizire kwetegereza ngo omuntu kakubana postinga as a social media na kugambaho ombanta bakubarumu eminyeteji abantu binyini bagihurikiza konka omutalent yabo tukuba appreciatinga kurunji no shango mwana na siverizo bariona na kupromotinga iyo kwate mtware biroje muhereza emtware birite kumara no yakuba transport. So itwenka Africas tushaze mutwajangu abana bona bakutsupportinga narisha abantu bona bitukora nabo reka tutandike kubahereza ebintu ebiritangibo abwenchi nimbani nguzitaka EasyMan kamweta nkamuhereza miliyoni emwe ngatandika kwiwana ngo EasyMan amuhereza kintu agendaze kweyombeka. So mwenu twashara mweri izoba twate prote proti zitezi ntuzuguza miliyoni mushanjo necweka konkitu kugira ngo twate miliyoni emwe nanga miliyoni 2 nanga miliyoni 3 zihereza EasyMan twakwa protiona twaje muhereza akoreho nawe byar kwenda nko mwana muto atangiraho nawe tanke agura mataka gandi azo mutawuni na waje feeling bakama abashubuzi bo mutawuni yiteji bakama ba companies mwine mnyetero mune aba postinga buri zoba ebi na social media zabo ayaba kuba bari ko bagiye kushemerwa babagambaho iwo chimara ukwate mtwara biroje muhereza konko yebwa ngo mtwara biro mu living expenses za Uganda ejo the expense yizoba omuntu no byakuba ari umuntu omwe. So mbwe ntubayiga narishin tubeta narishin to we want to encourage you. If you're doing any business out there, see how best you can support the youth or the young people that are helping you push your brand to the next level. We have started. This is something that has not happened here in Mbarara before, and we have started it. Mr. EasyMan, first of all, thank you so much for the time you have supported us. We've been with you for so many years. EasyMan, outside the business, is my childhood friend. We met so many years back, and we have seen ourselves hustling through life up to this level. So when he got to know what we do, without even getting anything from us, he started pushing us as a brother. But not only that, we have seen EasyMan pushing so many brands around town, and at the end of the day the businesses keep growing, but normally the rewards that come back to the people that push the business are not always visible. So we are starting this, and we want to encourage everyone. Me and my partner and my workmates, we agreed upon this and said, if there is any gift we can give to the best person that has been pushing our brand, what could it be? And all of us almost wrote the same thing: land. Let's give him land. If somebody gives you land, technically he has given you wealth. It may not be big, but it is the starting point. Also, when EasyMan wakes up in the morning and looks at his land title, it will encourage him also to keep pushing more. And something also that people need to know, that most of the times, they do 90% charity and 10% payable work.
echo buri omwe nakimanya atwita yabona ushango mwana ine following ye mitware 5 nango mutwaro gw'abantu natekaho advert emwe worth millions okumusima musinkire eche mitware 2 iwe teka ngo bwo washashora hatotandika no kumukomandinga iwe ibintu kota kubitekayo echo tukuchetaga. Let's reward these people. Why not? And the culture in Uganda is to developing. If you've worked for a foreign company, even if it pays you 100 million a month, amuherugo mwaka nibamanya ngo 100 million ezibabeni bakwereza ezo ni living expenses nko muntu weno kwatura nibagenda bakwata yo package ndije yanka 500 million bakwata bagikuhereza akubata izi sente zija hamwe nizikuyamba ku planning ani ukaje kinte cyayikoramo. So niyo nkwenda culture to developing aha tutandike kuri rewarding abantu abakutukorera nasha abantu abaturukora nabo nasha abantu abakutuyamba kupushinga brands zitu nito tubahereze kintu echo baragumene bareberaho baka appreciating talents zabo. Mwebare munonga Amashemererwa abarebe ba Ankole Media TV mwebare munonga echo kubanza cyabyona mwebare kututaya yere cya kabiri ninza kusima rahanga ahabwe nsanungi eyatwerezera izoba kugira ngo tufunake iraka tuganire mu ka family. Amazina nabanyeta Kirif Arinda ndi one of the directors ba Africas n'abashemererwa kandi erizoba umaramo mukuru munonga nashemererwa munonga ukureba ngo banywano banje abakuru twabugana raha umwizoberi kutari kandi kunywa mubiya twabuganisa bwo kintu ekikusinga hari echo uruna kurori izoba nyina Amashemererwa Maingi ukureba ngo umwe ahari bakuru bitu ninga mukuru wanje otukuzere hamwe MC witu Omweshongozi witu habwe mirime yatwire natukore tari yemwe nemwe twasharamo kugira ngo webare ninga shi twasharamo kugira ngo thank you no manya abanyankore binefumero kugira nti akiboneka zo wanyamugaro tindagambe munonge fumu konka abakumanyoru nyankore abarebe ba Ankole Media TV ninyetsigano mu manyoru nyankore munonga akiboka zo wanyamugaro mbwene rizoba tuijaha kukwata akakibo tukakakwasa nyamugaro akakibera izoba kazo mu ngaro za EasyMan Adams MC witu kano Omweshongozi witu erizoba ni ntwaro mu gishogu okwebaza bareba Ankole Media TV ni ntwaro mu gishogu okwebaza management ya Ankole Media TV Kansara Amon na timu yawe mwebari munonga okujja kututayayira tukuhereza obutunji omwami EasyMan Adams obutunji toba kwikirizo mu Bible n'ekigamba ngo obutunji itaka no butunji kurugira nira mbwen omuntu yakuhereza itaka no bunajabura ntakagambira ngo twamuhereza itaka naba yakuhereza obutunji mbwene rizoba tukwasa EasyMan Adams eitungorye ninja kurugamba ho kake twine myanya myingi omusite yambara tugura mataka itwenka Africas turabya mu mahanda then tuguza plots konka erizoba kutwaganiraho na timeje yatutayayira twabarabyamu twatambaramo twatayira imyanya tari yemwe nemwe konka kutwahikaha timeji yasharamo kugira ngo ngahareka tutwaraha kandi tukatware echo for granted ninga tukachoze amamisho nutuchereza respect cyo kubanza cyabyona mwebari munonga EasyMan Adams omukade witu then team ya Ankole Media TV mwebari munonga okuyija kandi mwebare Western Media TV mwebare munonga okuyija okugaramu izoberi ekitinisa ningashi okurespondinga akinte kitwabetera omwanya ogu ogutukwasa omwami ogu EasyMan Adams orunakurweri izoba n'omwanya oguriyo mu Koranoria niyo one of the closest towns ezikuzo Omuri Mbarara site waba no shohora orukuza ahari Kampala highway then kurga omukoranorio mu town ningashi kurga highway kuija mwanya gwo gutwemerireho twineho kilometers 3 n'obuchweka 2 ningashi 3.2 kilometers kuijaha wabo yemeriraha you have the best city view noreba Kakoba noreba Katete noreba Rutagarama noreba Mugamba hano yabuseri turwagatiye town ya Mbarara ningashi turwagatiye site ya Mbarara erizoba twatwara mu gishogu kukwasa EasyMan itungo kandi tukarumukwasa ahagati ye town ya Mbarara ahabwenchi EasyMan twina abantu binja butukozere nabo omukariya yiteji ya marketing na no kora business zone zinde zitukora konka kinji abantu nibatwariraho mubiri haza okwebaza kwitu ningo kwijuka kwitu kuba kuche ushanga umuntu ariyo na pushinga brand yawe wa brand yawe jinvestingire mu 10 million or 100 million konko shanga no giro tinyi nakana kakumpushingira bursande ninkahereze mitware 2 ece kintu kishikere
icyo kintu kishikire itwito ntitwara rayitere omuntu areto omuntu omwa kupushingira omuntu akwereza audience ayija gura siminti ya miliyoni 50 iwo ohura cyaba nomo okugira ngo numanya ngo go mwana ariyo nakorera emitwaro 2 konka tikishikire omuntu twaza kuzo omuntu wena hatura shime kuba nagera ntu webare tabakujijema EasyMan tayizera ari twakagera tumweno numuza kunsima numuza kumpereza iki no itwe nk'abantu twashara mutwagera ngo twine kitinde kitukora ntuguza amataka tine webare twakubasa kwereza EasyMan oyihireho okumukwasi itaka omurembo rwambara abo kuba atkorire byinji yatupushinga all the time tiyaraha tiyatweshanya ahariho sente na hatariho sente yatambuza brand yitu so echo tukacebwa so erizo niza kutwara umugishogu omwami EasyMan kwereza itakari yawe kandi kurukwaso mbutongore nko ku mutahi wanje yaba yagambere itakeri rya muhanda enyuma yanje no basa kureba twemerira ha muhanda erita kandi kwatahe imotoka zipakingire henyine then rugumiza mu rushuma ndirga muhanda ritaho munda so EasyMan wabano ija kombe kanoreta amatafari gawe tare byo kubanza washabane iborsa ukanteresa umutu kandi neibaka yayanga nguntakarabamo ebyo tubirumu ece kibe cyo kwegesa haminyeto mitahi yanje nano kubasika umurimo gono gukora marize umurimo gona obana ukora murimo cyo bana ukora murimo ki gukora marize twina abana binji umutawunite yambara tukuzere hamwe umurimo gono gukora regardless obana umurimo ki gukora marize otaka gukoro yesigire mako kugira terizo bo EasyMan atante resumu mbeni nteka kantuke ya status yanje rizo batinda akateke tokamanya ntukora mbajya ntukora obukama bwiguru kandi again tuteka itwa bamwe iguru waza kwetegereza Bible byo kushomesana no kututambara naryo the peace the Bible talks about is the peace we live in when we are still here so akibo nkazo wanyamugara engareza hano zo zakira EasyMan otweire erizo batwakugarza mwe bari mnonga tubakunda mnonga kirifarinda ngoma zain mwe bari most of the time konka Omweshongozi yona I'm speechless no manya it's not easy kurgo mu kuyora kasasiro omukijungu okurgo mu kijungu omunyamitiobora bakujanga taza kurabaho to this level nyenda kwebaza rahanga ba marika abo kuba kwatarra hanga really tanera twinambuza najya tkonka no hururota atwinambuza tkonka no hururota this is what I feel omushozi zambarra mbeni nyemerera ndeba amaju agarumu nyebuza yanjirahi really ebinkozire nibimara have I done enough ensiteri kundeba ngubuzimazima hine kinkozire nyenda kwebaza Africas that is Southwest Estates mwebare kunyiha omugabasheki mwebare buzimazima kureba ngwe kinshemerire nyenda kubamanyisa ngo mukama tari kwebwa abantu be mukama tari kwebwa abantu be omuntu nayimuka kugambira ekigambo akutureho ekigambo ariko manguyo twana okoro bukoyini kwaraheze kuyinuka nibamaye kinyanya agende omuntu omaki mukayagira ngo bito kayaturusiya n'ikinyanya kayaturusiya no tushabirize kinyanya konkanyira kwebaza directors ba Africas mwanyu humugabasheki tshaka basikaga tshaka bahoga Western Uganda it is the first time omuntu okutunga endagano mu mazinage atagitire mu yade na shinji 10 nyenda kwebaza rahangana ba mariko gundo murundi abo kumpo mukikuru wanje ogu kungumisereza kuna mugizire nti Africas bampiri itaka na nyenda teka amaju
tusime mukama hati nobwe tubakwasa mu ngaro za mukama bongere ikice bakozire bazumururwe mazima batakuroha kwa kuri yo kutemba ensozi nituzitemba kwa kuri kuziraramu nituziraramu nkamushabe bisibo by'ebiro bitano 5 days for Africas kugira ngo kintu ekikubara kikore barebe amasharura barebe nkoko ukuba kweta okwihamu omuri echo watekamo aho kuba nyonka omuntu tindu kumara nyoni impra tinka koze na nekiri kumara tinka koze nekiri kumara abo kuba ni manyangu edachikeji ez kamera hatezera hanuya buzimazima omishoga TVG nizibasa kukore ekizira akore konka nyenda ku emphasizinga social media bloggers abantu mwena bari muri Mbarara ba youth obutahwa mani murwane munonga mukoro butaroha because nyo mpireyo bantu mwe mpireyo nsavinjire konka there is only one company ebase kumanya ngo really I deserve something and that thing I deserve tikine kuwa herizoba kine kugumaho nabantu abandi yabatekera amajaru kujya twonkaranga n'abamarika tumukundeba nanye tumunkorera ngo kumwakuriye EasyMan nanye tumunkorera ngo kumwakuriye EasyMan buzimazima nyenda kubamanyisa ngo mutakaho amani murwane mashija buzimazima ninchimanya ngo numwamani nyoni kibenje mwana tinkumanya ebigambo nibinji nimbasa kurandagatana munonga haza kirenge konka nimpura ninsima rahangana ba marika nyenda kusima Daniel nyenda kusima ko director wawe really ba directors bona ba Africas managers marketeers the team Africas you've done a wonderful job to see me shining to see me somewhere shirukore county tindir gambarira tingu babia echinchore county ndikorache ekintu cyo kibanywano banje nabo bari kurota kabari nyuma ya kamera kabari inkahi edachikeje na jat konkanya ukansara amoni mariko gunojangu to kundeba nompura I have served inshozi zitembere na shuma nagira mbwene kine cyo kureba utakagarika kweho amasiko we can do it we can change it entekateka y'abantu turabasa kugihindura kandi mazima Africas iki kimwakora ekicho tindukiza kwefura wayenzire kwepa map mu ruhanga nishaba ngo ruhanga n'abamarika bo barundu kubara abashashure mpora mukade tindu kumoko kurura nkabanza natina kugambira nyo kadaneri akankambira kare Africas bankambira narundu kunda ateze mukade pressure aho kakanja ariho byarizira amaziga kajya twunka ki ko twantushaba riyare rahanga katumanya yatumanya takamanyire buzimazima natumanya numbarugwisha cyo gutuya mutwe hona mwananje rahango gutagire ki yakorura kakaba kabonera karayore kensi ngo buzimazima ni kibasika ngwiyo wabe nayora kasasiro you can one day sit on one table with the kings and queens hazare kambagambire akibona kazuwanya mugarura nizibazi munana gwe kiro bamwenda gwe kiro nyo mutuma gwanje gunja nkonkogu umuntu mukorere cyabo kubanyu nimpuru mutuma gwanje nibinakwenye nakore Africas nikumanya I don't know why think moba umuntu muna kugira ngo banirogo maybe mukade shobora birbita nshobora nyoka mpangana bantu mwe nimbanze kubasima no kubebaza ahizobere erungi erahanga yayetoranira umukukunda kwewe nkawera hango kora bikore byembabazi kandi byo kutangaza ekine cyo muhendo abwarahanga ninsima aba Western Uganda media ahabwe iki cyumwakora mwebare munonga ninsima aba Africas terezi itaka kukundo mwerere wanje mukamuhereza itaka tabwo kunda kwanyi kandi tabwo amana ganyu kurekana rahanga owakikozere owarabiro muri mwe akabakozesa ninsima munonga ntine bugariciro mwebare munonga
kabanye buza tukonka bashaba mukama kabagarukamu aha bwaci nyono mwerere wanje tabasagarukwamo konka kija yandarrangira ntama rahanga natumanya ubwo wakwihire kuriya akakukuza akakusyana hatako urukubasa kwecera kanyansi raba rumwe mukama rakikora mbweneriza mukama yakikora uzumazima nimbasima ntine bugarikiro rahanga ogo turo muyigoro tutungamire abakorere bikore by'amani ebyembabazi na politics zanywezi mukama baretera abo kuzitunda uzumazima rero izina rya rahanga rebekero mukashozo nimbasima ntine bugarikiro na buryo wena owabasa kutambura neitwe omwanya ogu tukazomuna nansi tukarebe itaka ryitwe rubatwasa officially mwebare munonga mwebare munonga mukama abampero mugisha. Yes, abarabi ba Western Media na Ankole Media and all media platforms turiyaha ahabwo kushemererwa ahabwa mugenzi witu obututwire nawe orukuhereza aho Omuri Mbarara Omwami Adams kumkwasi takarye itwe aba Africas Southwest Estates tushemerirwe mnonga ahabwe shaheji ekinde nibagira ngo hard work pays nikimanyisa ngo ko kukora nokora ki noshashurwa mbene rahanga webare kwa syo mshano Omuri Mbarara shaha okangwa kizar Adams kubecyo kureberaho aharitwe na nabagenzi bitu abari enyima mureke tukoro butaraha kandi brand zitwe zitukutunda turiyo mu different brands but for us like Africas n'abanyamahurira bari aha mureke tugiro bwesigwa omurimo yitwe itukora kandi tureke kuruha nimbeta mwije Africas we have many plots omyanya minje Omuri Mbarara mwije mfune plots otakajiro plot niza kujibonanta you can no fnage plot iwe wenka nko muntu watandika kugumano ye savingira save small then at the end of it all your achievements they come true eminyeto mgenzi banje abantu bagenzi banje abutukuba turi hamwe mu fields mureke tweje kusavinga. That's what I can say. Let us save for the future. And another thing I can acknowledge echor kwenda no chibona wabo kitireho mutuma otireho na no kukona no kukora. All our customers ntubebazo kutuhagira Africas, we are so humbled kandi ntubeta na nabataka tuhagire mwije mtushire a office yitu elmakansingi nitwe twenka kadi zitu nuzirabamu mbase kutushira tubase kubasya aha plots eziboneire no basa kujot plot ninjibonanta. We are so available for you people kumukubaje nitwe tubaje kandi nyencha kare tushemererwa. On this note, I would like to thank my managers, my directors for the work you've done to show the country. This is so great and so massive to the entire country, entire workers who make us to work for them. This is a very, very good hard work. Thank you so much, my directors, Africas and Adams. Thank you so much for being patient. Though it pains, it pays sometimes. So mwena mwije, Africas, we are there to welcome you all. Tubahereza obuhereza, twena tugigahari. Amoni ononda kugigahara, mureke twena tugigahari. Through saving and hard work as well. Mwebare mnonga.
Omwami Adams kumanyaka Adams okando Omweshongozi wanyu ko kumwakire but what has been happening okutugambira omushayizi yamara kutunga omwanya gwe and shiriyo process twenda kora namazima so you yoko wena if you have been doubting kujangu show business asura then I think you have seen you for by yourself webale munonga kutambura nitwe NKORE MEDIA TV subscribe hit that notification bell utungo kumenisiwa video zitense bit yon tambura hamwe utaruga yo ya person wa Chibwera LC1 ya Kinengo Ward Mbarara North Division ningezaho okuhabura abantu abari kuguza amataka omu buryo butashikire umuntu narugaha aguza poroti atesire chairman ayikorro kwendagano ningasi obumwe n'obumwe azo waroya babaniyo bakorre endagano kandi obundi endagano yibakoro sangita keryo dine bizwe bikuba birurumu sanga batakwenda kweyambisa chairperson so ndwe nimpabura abo bona abari kugura amataka abari kugura za poroto muri Mbarara ninga sino mbicweke binde bitari byambarara kureba ngo mwagezaho kugumana umanya amataka gumwagura kureba ngo tumwabasa kutamusente zanyu kandi nyencha kare mukateganisibwa hariho nangwa n'icyabireho hariho baresireho bakamuguza poroti kandi uwajumugurize tariye deni na bwanyuma bakagenda bakakorra endagano waroya kubagire kwiza kubuza mbabuza chairman kuza kwiza kumbuza nasanga porotejo wabira juguzire hatari uwajigurize konka kubagire kungambira bangira ngo bahereze ku mukwato gwe bamwine konka bariyo nubeyongera kurondo buzuriza bwenki yagurize porotejo ningasi owamuhire owahameze porotejo twagire kwetegereza nasanga endagano yibabire bakozire erho stampu zebijingirire zitarukushana na stampu yanjye inabire ninkozesa so nangwa twayambisa na chairperson wasere yabire mperire nawo kuzaho twagire kwetegereza stampu nawo bayabemba jangu niyo nayo twasanga etariyo so nwe nabantu mwegendesereza abo kwa bafere babire bingi abo ko umuntu nayiza hita kariya wariye yetererye kandi aruguza kandi aza kuyambisa owaroya yo muntu twaraze kutwara owaroya gezaho banzo mbuzo tiya person wo mwanya ogwarahi uredeke ya person wo mwanya ogwe nwa kuba namanya buri kimwe cyone kirumu tine kintu eco semeye kuba nokora ninge cyasemeye kuba nakora icyatarukumanya buri kimwe cyono mucweka cye namanye bikuba nebifomu so ndwe nabakuzo abakugira ngo baze kubakora endagano waroya mwegendesereze abo kubo bwiro bwingi abone baba bari abafere abakwenda kubafera binu obuhabuzu bwanjye nobwe kandi nsaba ngo abantu mwena mwongere kugira amagezi no kwongera ahankora eyimuru kukoramo I think it is just a photo, right? It's just a photo. Ndagano mshabaji mukwasa. Mukwasa EasyMan. Nanasi nechenkume ibi. Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.